مسجن الله ده حراي اوكي كابوشت اوكي ابزلا ايدن እግዚአብሔር ይባርክ خبرنا አምላክና ይሁን ቴዲ ሀውና ናብዝኽ መጽዩ ንሓፍትና አይደን ንባይና ዝኒ ዊንታውን ይመልከትዩ ምስጓላ ኮይና ያተገልግል እግዚአብሔር ይባረክ ቴንክ ዩ ኤደን አምላክ ባረኪ እግዚአብሔር ይመስገን ከላይ ድማ ከመሆን እግዚአብሔር ይመስገን ዘሐፍት ድማ አብ ህፃናት አገልግሎቱን ተገልግል አብዝና ይሶሉስ ሐሙስ ዝግበርና ይዙም ጸሎት አቡ ነጢፋ አብ ኩሉ ከሙ ተገልግል ፕሮግራም ምስተወደ ድማ ትና ህፃናት ሩም ኦፊስ ኤሪያ ዘልዎ ሁሉ ምስሒለና ሐፍትና ሆይነን ናይ መወዳእታ እንደኸዳ ሁሉ ጊዜ ሰንበት ኩሉ ሰብ መስከደ አጽሪያ ገለ አጽሪየን እንደኸዳ እግዚአብሔር ይመስገን ስለቱ ሁሉ እትገብሮ አገልግሎት እግዚአብሔር ይባርክ ይኽንብላ ፍልጦ ኸነባን ደሊ ንምስግንቲ ያሳውን ውሽተ ተላ ጸውኡ ላይ እግዚአብሔር ይባርክ አላደ አራይ ምስግንቲ እግዚአብሔር ይባርክ ሰሌና ብዝኽ መጽዩ ቴንክ ዩ ምስግንቲ አምላክ ባርክ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድማ ሳለሳ እግዚአብሔር ይባርክ አብ አሽር ያተገልግል ቅድም ትንክፍ በጎነ ተገልግሎም ተደግፈውም ነራና ፓርት ታይም ተገልግልልህ ብላ ነራ ሕጂ ፓርት ታይም ትራይ ዴኮን ኦቨር ታይም ያተገልግል ቀዳሙን ኩል ጊዜ ሓንቲ ቀዳም ንመጽሲ ኩላትና ንፈልጣይና ንበልዓ ምግብላ እግዚአብሔር ይባርክ እንዳዳለወት ትመጽ ምሽወት ተወደ ድማ ምስካሎት ኮይና በስባል ብርሂን ድማ አጽሪያ ነዚ ገዛያ ተኸይድ አምላክ ባርኪ ኤደን ሐፍትና ናብዝ ኸጸዋይ እግዚአብሔር ይባርክ ክብረና አምላክና ይሁን ፓስተር ዮናስ ናብዝ ኸመጽይሞ እንህባይና እግዚአብሔር ይመስገን ላኽ ባርክ ኤደን እግዚአብሔር ይባርክ ይብዛልኪ ኢየሱስ ጎይታዩ በካራክተር ናይቲማ ዋርድ ድማ ቲም ስፒሪት ዘለዎ ሰብ ድማ በጽቡቅ ባህሪ ድማ በዘሪያና ሁሉ ጊዜ አመት ሓደ ሰብ አፍልጦ ነህቢና እግዚአብሔር ይመስገን ቀንድ አገልግሎቱ ሀብት መዘምራኒው ኦርጋን ያርም ግን ትናይ ሙዚቃ ነገር ይስሙት ስፒከራት ገለገለ ሁሉ ሲ أنا بيت كريستيان تاعينت سبدس يقولون مسلكم كقايو خلوا ولا بزخونة أقل جلوس كجودل كلون من تاي زخوينو إلهم زقايو صباح دس يوم زبلون إكزابير مسكت كمو يزقايو قلنا قايو كلو زن من تاي كونن قاليلو وي بس أبا نبرت جد دبلو حاونا إكزابير مسكن أبزع أقل قالايو ورجانا حرم لو مقام تريو دم أبت ميدياون يقل إكزابير مسكن حاونا إبراهيم إكزابير يباركه بتترينا كله صبغ بحريات እግዚአብሔር ይባርካ ናና ብዝ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላክና ይሁን አገልጋሊ ሄኖክ ናብዝኽ መጽይሞ ናአብርሃም ነዚ አፍልጦ ኹንቦይና አዋርድ ኹንቦይና ተባረከ ቴንክ ዩ አብርሽ እግዚአብሔር ይባርካ ዞም ኳይርሲ ከዳሉ ማአተም ካባሸር ክንጽው ኸለና ኸሙ አይገበሩን እዚያም ግን ክብረና አምላክና ይሁን በዲፓርትመንት ደረጃ ድማ ንሓንቲ ዲፓርትመንት አመት ዛዋርድ ንህቢና ብዛዝ ሓለፈት አመት እግዚአብሔር በብዙህ ተጠቀመሎም ብዙህ ዘገልገሉን ዘአየዩን ናይ ደቀንስቲዮ አገልግሎት እግዚአብሔር ይመስገን ብዙህ አማህበራዊ ህይወት ያቱ ዘብዝ ሐመመ ተራጌረን ምግብ ጻህ አብሐዘን አብ ኩሉ አይነት ነገራት ሰብ ከሐመም ከሎን ኢንፋክት በገዛ አርሰኑን ጾም ጸሎት ይጽዋአ ሰለስተ መዓልት ገለና ጸልያ ስለቱ ሁሉ ድገበርክኖ አምላክ ይባርክን ናይዛ አገልግሎት ድመርሃ ሱዚን ፈበንና ብዝኽ ጸውአኔሞ እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር አማን ናብዝኽ መጽይሞ ግን ህቦሚና እግዚአብሔር ይመስገን ሱዚ ፈበን ናብዚ አምጽሞ ويتا يباركن thank you እግዚአብሔር ይባርክን
ملاخ مسجن እግዚአብሔር ይባረክ ወዲና ለና حنت ነገር ድማ ኢለ ናብ ዝቅጽልና ይቃል እግዚአብሔር ጊዜ ክንሐልፍና አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ዝገዛ ተኻሪና የና ዘለና ግን ከሳዕ ዘለና እንታይናዩ ገዛና ዩ ሐቀ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዝ ገሮም ድማ ዝሸላለሙ ከምዝ ገሮም ዝሰርሑ ሰባት ድማ ከመስግኖም ይፈቱ እግዚአብሔር ይመስገን በትምስራህ ደረጃ ማይክ ሐውና ከሙን ድማ ሙሴ ካልኦት ጅሽም ከይ ጽዋእሞ ከይጉድል ሱዚዮን ከምዝ ነበር ከሪእከለኹ እዚ ዝገበርኩም ኩልኻትኩም ሲ በፍቅራ አምላኻተኩም ካብ ዘለኹም ሃንሳ ብድድበሉሞ موس مايك سوزي ماتسالا أبيلهم تايدا حافيرهم موس تايدا كالو تنتلهم እግዚአብሔር ይባርኩም ንበሎም አምላኽ ይባርኩም ወይታ ይባርኩም ዳይደ ደጉርጆ ምሻቀ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ስራሕኩም ሰሪሕኩም አምላኽ ይባርኩም ነቲ ፋይናንሱ ድማ ፋይናንስ ንዝገበሩ ሰባት ድማ ከመስግኖ መፈቱ ኸሙን አብዝለው ዲዮም አይለውና ይፍለጥኩን ናይቃና ኮንቪኒየንስ ስቶር አብዚ ኤድመንተን ትሪያል ደለው ትዋርድስ ነዚ ፕሮጀክት ሲ ኮንትሪቢዩት ገሮብዮም ከሙን ድማ አልማዝ ሐፍትና መዘምራን አልማዝ ኮይታ ይባርኪ ስለዚህ እስኪ ንኹላቶም ተቅልል አቢልና ታይዳ ጨብረቅ ኮይና ተገርና ያሱ ጽቡቅ ገርና እግዚአብሔር ይባርኩም ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ حمشت دم هانت نجار كزارة بمو نبت قال እግዚአብሔር كنحلفينا من البات حدشت انتلهم أبزن سلسة عمتات ناي كوفيد جيزي سلزي تزاربنا introduce كنجبركم نفتو ناي building project اللونا زروبابل building projectنا إلنا سمينا يو سلزي ناي زناي هنسا project إذا نقل قللو بوتا ناتنا يكونن أتيني تايم زغبابة تري واللهم بزح من كسر عسات مسرح يزلو ስለዚህ ካብዚ እንተወጪናስ ገዛዚ ይብልና ኸይንኸውን ንገዛ ርስናውን ብዙ አገልግሎት አብ ልብና ዘሎ ከምቲ እግዚአብሔር ዘሪእናሲ በሆሙ መጠን ከንአይ ከነገልግለሉ ንኽእልሲ ቦታ ንደሊና ስለዚህ አብዛ ሐለፈ ጊዜያት ናይ 5 ዓመት ፕሮጀክት ሂዝና ን5 ዓመት ኤክስቴንድ ገርና ያውን ሻድሸይተ ዓመት ምውጻእ ገርና ነርና እና ትዋርድስ እትጎል ማለትዩ ናብታ ኔክስት page in the herked kumulay እታ ጎልና ዝነበረት 800 ሺህ ዝአክል ሲ ንመካብ ይነሩ 2 ሚሊዮን ከባብ ድማ ገዛስ ንገዝ ኢልና በኡ ሐሳብና ተበግስና 800 ሺህ ታርጌት ገርና 5 ዓመት አንተ ፕላስ 6 ዓመት ድማ ክንእክፈትና እቲ ታርጌትና መሊእናዮን حلفنايون where we are حجيت financially the next page حلفوا ليمو أبزينا زلنا next please okay شمون تمي تشهن 30 تشعتن شح شمون تمي تنسران 3 نتبي 4 شمونتن نزيلنا زفلنا يو account أبز زروبابل project right now زلنا يمالت يكزيابير مسكين كابتي حدا أكاونت ناونس تو حلله كلا جنزبالو سلزي كلت يخدم مركلو كاب 1 مليون زيادة كيدولو مالتيو سلزي أبز حلف جزيات بزي جنزب تمركزنا مسبانكون تزاريونا كندلي جزاوتون فتنا مالتيو سو حجي زلونا جنزب ويدما حجي زلونا كجزاءنا زغلسي ويكن دزا جزا ويدما خبزي أسنا عسى جزايو كجزاء الناس غير الج future يبلو يدخون مالتيو سلازي كابزي وسيناس دمانا بحدا جزاء ناس مليسنا دماس كال دلينا تسبب جزاء خنا أتوسي دلنا سلازي أبزلنا أبزلنا أبزخن كونينا كنا خنوت خلنا ناس future زلوا بزوح عينت أقل قلوتات زلوا سي حسيبنا مالتيو أوكي حجي تي ideally نحسبه إنجنير تسفي أبزا مسانا عامت زخون تاني هلوتهم تفلتو قدم أبيلو أبزنيرو بصراحة مغنيات كنا فورت ماك ده حرايد ما إدمنتن علو جيدمنتن يزلو civil engineering بprofession بسره masters ناي actually ناي civil engineering زلو ويو زحونا تزراريبنا حنت proposal ساري هلنا اللو تا تدلي الناسي idealist كما يكم تخون كودو بزحلوسي كندي يدلي النا قال زبل مالتيو next page ندهر كيدنا نغتسل اوكي جزي زرزراتو من البات كير رايكم خاليو
كن تحفشوا يسألك بكمي كل زدلينا نابنت ساندي سكول رومات حدا شدشته كلاسات زلوا كاب تودلرز جميرو كسا جريد 7 8 زلوا شدشته كلاسات بورد روم اوفيسات ناي برير رومات ناي ادمنستريشن ناي فاينانشال اوفيس جلز خونجي بروجرام مستودات ريوم تخونو ابتيم بالجزائي جنزب زقطرو جله جي بوتا سلا زيبل نمبر just not كخون دي نبروي اب هذا اوفيس اتيوم يوم كقطرو جنزب جله سلازي كل عينت اغلغلوتات ناسي كم ماله حجي ناي زخون ادمنستريشن ነገር ሰንበት እጅ ቢትዊን ቀዳሜትን ካላይ ሰርቪስ አብታ ኦፊስና ታንዘሎ ካሎት ክላሳት ህፃና ስለዘለው አብታ ኦፊስ ዩ ናይ ድህነት ድምሃሩ ሰባት እጂ ካለ አድሚኒስትሬሽን ነገር ንምግባር ናብ ኦፊስ ንምእታው ከማን አይንخليና ሕጅ ዘለና ማለት ስለዚህ ነዚ ሁሉ ዘማለ እንድሕር አቢልና ክንደይ ስኩዌር ፊት ዘለና መስለኩም 11,000 230 ከባቢ ስኩዌር ፉት ዩ ደልየና ማለት ዩ ነቲ ሁሉ አይነት አገልግሎታት ሲ ከወስደና ድኸል እጂ ካላይ ሰርቪስ ያዚያ ትሪዋለሁም መሊና ያለና ቀዳሜ ሰርቪስ ነሩ ናይ ምሸቱን ዝመጹ ካሎት መንስያት አለው ኢቭን ቶም ናይ አርቡን ሀቢርናስ ሴሌብሬት ንግበር ተይልናሲ ዛገዛ ፈጺማ አይታ አخلنا ያ ሆፍተ ብለና ሳይተخلني ካብዚ ሕጅ ዘለና አይዲያሊ in a short term አይነት ገማን ተሐሲብናሲ ክንደይ ሲት ከርሊየና ይመስለኩም هذا 500 ትኸርሊየና ዩ ፊውቸር ዘለው ድማን ምእባይ ኔክስት እንደህር ኬድና in detail ተሰርሐት 500 ሰብ ትሕዝ አዳራሽ ሲ ክንደይ ይመስለኩም بوحد ማለት በትኮዱ ሐሊው 6000 ስኩዌር ፉት የድሊየና ማለት ዩ ሶ 6000 ስኩዌር ፉት ናይታ አዳራሽ ተወሳኺ ድማ ዝበልኩሁም ናይ ህፃናት ገለመለ እጂ ትክረክብ ከለና given minus ክብሎ ኦፍ ኮርስ ከምዛ ዘበልና ያ ነጥብ ከይተኸውን ተኸልያ ግን ሓፈሻዊ ስእልሲ what we are looking for ሲ እዚዩ ማለት ዩ ስለዚህ እዚ ዘለና ጽቡቂና ዋጺና ነጥ ታርጌትናውን ሐሪምና ይዩና ግን ናብቲ ፊውቸርና ዘኺደና ግን አይኮነን ስለዚህ ኩላትና ሕጅ ዘሎና ስራሕ እንታይ ይመስለኩም ነዚ ዘለና ቆርብሲ ክብ ክነብሎ ናብቲ نحاسب وزلناسي كبصحنا متان مالتي لو مالتي ورقت كدلنا يو بلاج مغبري بمناري مورد ايتو هبن مش اجي هو هبنايو كلاتهم اغلغل تخزروا لنا يوم سلازي ابزا امت زي انهبو بلاج نغبر كم زبلكم حلف 3 امسي بريك وسيدناينا من ነገር አይዋጻና ህጅግና توردس this project زي ابلبهم بزلو متنسي كتبو انكاريج ገብረኩም ستاندرد خلونا غندي يدحب قلقل انت الناس من هالباسي انت وحده زي ام بلا سرت 5 عامتنا شهنا 500 دولار سي كلاتنا انت هبنا صبق يخون مالتيو كابون لا دما 150 شهون قالو 15 شهون قالو انا سلميت يبلون እግዚአብሔር ይመስገን ከም ተአብልብሁም ተቀመጠሲ ፕሌጅ ከተገብሩ ኢንካሬጅ ገብረኩም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ለሁሉ ግና ከብዘ ዘአመት ጀመርና ዮሲ እዛ ጉዳይ እዚያ በመንተያ መስለኩም ትዛዘም በሚራክል ያተዛዘም በኢንተርቬንሽን ናይ አምላክ ያተዛዘም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ክብረና አምላክና ይሁን ስለዚህ ክትቡ ከለኩም ሲ እና አመና መቸም ኮፊልና ይንጽበኒና ስለዚህ ተሚራክል ከሆንሲ እናውን ክንዝርገው ዝግባና ክንዝርጋይና እግዚአብሔር ግና ጣልቃ ካአትዩ ክብረና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እስኪ ማና ይድኩም አልሉ ምስትመሃብናሲ ክንጽልይ መታን እግዚአብሔር ይባረክ ብራም ወድ ገብረና ብዝخመጽ እግዚአብሔር ይባረክ እንጽልይና እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን አጽር ጸሎት ክብረና አምላክ ነው ጎይታ ነመስግነ ካለና ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ነው እግዚአብሔር አቦ ኢድካ ታዓይ ስለ ዘላ ነመስግነ ካለና እግዚአብሔር አቦ ኢድካ ስለ ተገብሮ ጎይታ ነመስግነ ካለና እግዚአብሔር አቦ ነው ጎይታ ከምቲ በዘመነ ሰሎሞን እግዚአብሔር ታቤት መሰሰራት እግዚአብሔር ክብሪ አፍታ ቤት ከም ዘወረደ እግዚአብሔር አቦ ነው አብዛቤት እግዚአብሔር አቦ በኃይል ክብርኻ ስለ ዘወረደ ጎይታ ነመስግነ ካለና ነው እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ልብሰብ እግዚአብሔር ከተላዓል ጎይታ ይጽልልኹ ጎይታ ነው ሁሉ ሰብ ልብ እግዚአብሔር መንፈስከ ኸቆጣጦሮ እግዚአብሔር አቦ ይጽልልኹ መንፈስ ኮይኑ ሰብ ከብ እግዚአብሔር አቦ ይጽልልኹ ጎይታ بنباري منفس بنباري تصقع እግዚአብሔር ህዝብኻ ኸብ ይጽልልኹ እግዚአብሔር بسمعيت زي كون እግዚአብሔር لو من صحيفهم صباح
ዝጠራጠሩ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ብነባሪ ጸጋ እግዚአብሔር አቦ ክሁቡ እግዚአብሔር አቦ ይጽልኽ ኖ ብነባሪ ጸጋ ክዘርኦ እግዚአብሔር አቦ ይጽልኽ ካብኻ ብዝኾነ ህያብ ክሁቡ እግዚአብሔር አቦ ይጽልኽ بنجر كل تمسكن እግዚአብሔር ስለተገብሮ ተመስገን بشيم ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ኩላትና በሓደ ንእመን በሓደ ንህበር እግዚአብሔር ይባረኽ አቅመ ይኩን እንተይልና እቲ ለሁሉ እንታይ መስለኩም ልብዩ ዘገድስሞ ተአቅምና ዝኾነሲ ኮንትሪቢዩት ንግበር እግዚአብሔር ይመስገን حبيرنا زاجزخن حنصينا يسوع كريستوس قويتاي أملاخ دم خرد أناي كبرنا أملاخنا يكون جناب قالك زيابير كنا حلفينا أبزكنا زقل قلنا زلوا حونا باستر دستا يوكاب ستوكهولم شويدن زيابير مسكن في الجوسبل بيت كريستيان باستريو لثلاث عامات أملاخ دقل قل باري أملاخيو يسوع كريستوس قويتاي سحلفك زي مسمت نقل الكلنا يفاين داوتزي أب مجمريا زي زمت أنا بيت كريستياننا حموشاي عمت لك 50 anniversary ناي so 10 years يقوي مسيو مالتي داراي دما مبل 10 عمت ناون مسيو نيرو لو مدما ببل 10 حموش تاون مسيو بلان دا يكونن ግን አብተን حموش تسي مسيونا الله እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እንፈቶ ናይ አምላኽ ሰብዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና ድማ አቡ ዘሎ ጸጋ አቡ እግዚአብሔር ይብዎ ዘሎ ቃል ንምቀባል ተዳሊና እግዚአብሔር ይመስገን ክንመጽናል አብዚያ ተቆንታል እግዚአብሔር ይመስገን اسكي كابزلنا يحفلنا نزنا أملاخ سب أخبرنا خنقبلوينا زيابير يبارخ Thank you. Wow, ويتاي باركم. زيابير مسكن حزب زيابير مرأي كان ديدس يبليو and this is the work in the hand of God. أزي مني غيرو زيابير. Let me tell you something. هذا حادث نجر كزارب I just want you to know that إذا حج نجارو زلنا صباح نبوك حب سناي هذا نجارات when we do it كنت أراتر نخلينا كجوجو كلنا خليو صباح نبوكن it's an investment لأن نشتي نجار أب تفعل أكشر دي جل نشتي نجار في عبيلنا ده رجال قلوب جزاتات جن تبازيحو عبيو متخلو هالشعاء لا تترات نازجرا نوزع بركته لنا. الزجن is an internal سماوي and it's going to be حواتي نتوم بدحرنا زمات وسبات كذكروا يوم أبوتاتنا أزي جيرهم بدحرنا قدي فميلهم هذا عبر استغريوهم سلازي حجي كنقرأكم I just want you أبزخن تكون تاتا إن إحنا نيرنا هنا in fact the way it's handled is very gentle very wise and I remember كاب حدا جزا كنا بحدا جزا مكيد كلنا بوتا زي بلنا and finally I had a preaching and Pastor Musa فقد لمبر Musa يخسر بحاسي لنيره if it's not now when if it's not you who سلازي is لزيناي he what would die and تصبح نقول نقول لخاتكم عبي بركة كوني especially دما دقهم تمليسهم أزي نعنا أبوتاتنا لهم كم حد ورك أغريوهم and أبشرتنا هم 5 أمثلة مدام سكبرنا حد سنبت مال نجيركم يرى to my surprise سلستنت بحمشت million that's why it gave me a boost to do سلازي السب كان يقدر كله خلكالي يقولني اليوم سواد حلف عن تحفت جزاز الترى نجز أيرا الترى أمتون everything now she was just about to buy دارا إيد كلا جينك زي أبير كمبل جيروا نعم لا سيكون جنزب يكون لا she just put it كل 250 شهبي $25,000 مالتها كذا مالتي سلزي السب حواتي حج غري أقول له كابت الزنبر أن لا عليك زي أبير باري وخابو بزح من قدي سلزي بركتك زي أبير أملا خابي ودكم شلو بزي لك أخمتي سلزي don't be afraid زي أبير أملا نتقول لهم زلو don't hold me بلا يتحزن أنا دلايك جبري نتاي قدي سكابلو ياهم and don't you worry about it I'm gonna give the big one نعرض إجزيه كونسي ندايزوس يمانة إيدكا تجاميتي إيدكا يمانة إيدكا تجاميتي كاي تفلت تريزل سلازي نابوالت كتا كموز تردا سب كيدا تعمي تاخده وتخلصي أبشودن
50 له 100 له شيح له سلازي حاسب سويلاتا 50 زرخه بمسيات تاشي حوصياتا دا حر كتملسا الى 5 لكن already وطيا لكن تشكينا she just سلازي don't pull back just let it go let it go እግዚአብሔር ለማ አንተ ዝገብሮ ነገራት አለ ነትጎንኩም ዘሎ let it go በሎ ይኹም ለማ አንቲ ልብኻ ምስጅባኻ አይታዝ በሎ you know that ብዙ ጊዜ ገንዘብ it's connected with the pocket አምሮ እንታይ ብል ሕጂ ምክንያቱም ኣብ ጅባኻ ዘሎን ኣብ ኣምሮኻን ዘሎ ሕጂ እንታይ በሎ መስለኩም break that connection and حاجة I'm going to give whatever God has compelled me I ain't gonna hold back and I know እግዚአብሔር አምላክ ዘራእኮ ተመሊሶ ከም ዝበኒ hallelujah yay now listen I've got a message long ago I was just I tried to but when I come here and I felt like when I teaching now I'm going to preach because I feel I live for preaching and the anointing comes I'm going to give you some kind of but I want to say this you don't have to compete with your neighbor compete with yourself I can do better I can make it a winner and a loser. A makel loser, a makel winner. A loser compete himself with his neighbor. Can they he will? And just germakum koy. عدنا سين ده حدا أني تجوربيت كان ده حدا أني نجازو ب شوك يروح حتيرو and then every مدينة ده هرجعكم بشوك حتيرو هاري نسودو ما extend ده جيرون هرب يرو ماري حتيرو بخانا ده هرجعو and then the next week is كوزو نجنا بخانا بز people live. Life is not competition with your neighbor, competition with winner compete himself. I can beat my record. I'm gonna do better. Hallelujah. Sometimes you got to go. I'm marginal. Hey, make he is going to give us beyond the limitation. Hallelujah. America Marco Negirocom I'm sure America Marco Lozi comes am Seletizi and I fundraising Elanirum Anas Fulton Negerelani capture any message the pastor said give the last money you have Xavier the Dalwell Kanagrata last money Kinde Anirab Juba Isra that's the last Sarma calculation is out 25 cents a day it takes me a while calculate that's it I cannot make any expense whatever I have to now the heart okay I'll give the start to punch $20 is big this is 30-40 years ago I was a kid I say no I'm telling you just and بياتي خانيرو زراعي كم زلوم كان سياستوها بكاتو توزي كناسي it was شحاني نيرو انت يبقى أول سب ذهب سندار أخي تغيد نو دحار تمت خلا خنزير أخو على حليفة خيدا جن تتوش تيجنا it was كيدا تمسيح ندرا نايم شيت program نيرو the same preacher give the last money you have God is asking you my God دحار متشرش وقت تمت خلا ما عاد أخذ متاجم من متت فاينل لكن أنت أجر مسلوك نتاع $10 أو تي goodbye ليه باش تحريو حنيباني قال ما لازم بهالنقرات علينا I know I'm not gonna get it دحريو 4 5 معلت مستنى حقو تشيكي متس سودا ما زحتت كوي زي كل $100 هبني ليسي that check $200 كاب تشيك مشي ما أنت إزبال مشيغا yeah there was a family Valmers بهالو connection فلت أميربت I have never really asked them anything كوفيلنا كنصلي كلنا قرص ندابلعنا منفس قدوس زن $20 نكريسماس سيلبريشن كونكا تزاري بنامو إلهم سديدهم لي $200
I mean, woo, I was so happy. دحريو tuition انت عشمو نيرو مجشاتات نيروسي $4 انت عشمو تكفنا بنسلفانيا نخيد تمزجيبه نير جنا زفلت وجنزب زي بالله تمزجيبه من الوقت كم قال انت عشمو تيلو حج I had the money سلست سمونا او خيده دما invitation نيرنا او متي مسحاد عاركين من مهارتي مسو حبير قبل كفيله فان جيرنا بنسلفانيا نخيد بنسلفانيا Christian Life Church زبال او توم زعتهم بيتسب انتايز قبري امنيرهم they are او يم زملخ نيرهم حجه خيده سنبت مشت او كوف كل كله I hardly can speak English I just came from Sweden and حد يوم سبات صمامي مسلم مغنياتهم استزاروا قاس لزي ردانا سلازلهم عويلهم يمزاروا نيرهم تمرت ده حريم ترديهم ناي قانقا ችግር ከም ዝኾነ እና I can't speak that well ግን أب أمريكا بتوانة تنتاينير مسلكم to give us a word of testimony بحلف خب بايبلز كم مسيت الكلام hey give us a word of testimony أو كوفي الكلام أنا كلت ده أنا حدا ده تقصيت بالجلة that was just that way the style the culture كم مس وزحنا حن تاجر أنا حن تقصيت تقبله بالعلم بتاعتين ولا فرق لي تتسيخمنا I can just say it دهار مسبلا نتبع oh my God well I don't know even the text now the pastor some video دمت حافلو مس boldness مس كريم زارو you will preach for us on Wednesday what Maryland تايز بلا تقولكاسي brother Desta you gonna preach for us Wednesday سبي خير ما يفلتني I don't know what to preach بخاي بلا دم ما نسي I cannot أنا جزا خير سكبكت كدلي لعلن تحت نكبل كركب هيك ألكون finally I find one ناي سلمون تاريخ بتاعم جيرو حقي سني I was so excited سلازيت سلمون ده هاري أب Bible schools مهارنا the best preaching is to ask a question and answer it سلازي ناي سلمون انتاي لسي why did he fall and there was a woman سلازي woman and I have to make title subtitle سلازي بقوت دالي متي I mean see I spend all my time from Sunday سقع ربع سي I was ready back تنزل له أنا ده حري title كبونير نخاني title كاي has to be bombastic سب كسمع كذا مجمرة سلازي دليل I will not come down under the power of a woman إزونيرو imagine this is America أتوم سوت جاي what مسانستم تأجم كأنه this guy is gonna get us in trouble I say ده هاركاني كل تجزية سلسلة تجزية خدقهم ولا كاسلسة بعلى نيوسم هاركو I will not come down under the power of a woman they get problem they get Abraham a problem the ladies Adam got a problem because of woman Samson got a problem because of a woman and I just continue women is a problem all the time we can't make it with them we can't do without them I start to preach and the man start to really finally we got a person who understands our problem listen to this guy he knows what he's talking I preach and I'm trying to survive and I don't care what I'm saying I just preach and what the end of pastor we're going to take an extra offering. An offering to us. Let's give it to him really extra offering. Imagine that $20 now halifat and had an opportunity of the gafit lake sabah and they're gonna have I preach like I never preach like that but just can I theology I have come under the power of a woman. Sure I made a decision I will not come down under the power of a woman. Yay! Now, they gave me $160. That means a lot of money. Oh, I was afro, just everything. Everybody, hey, come on. Yeah, what a wonderful. Hey, this I want to give it to you. Thank you. Hallelujah. Another tear. Oh, this is a do. This is wow. Thank you. You start to feel the pocket. Just that little is much when God is in it.
زي تا عمرو حج لميدن دي حج ونسناد. Okay, thank you. When I go to Bible school, my pocket was not only that. Christmas دما خوينو سي دقع شو عتم مس انستم قال تا سبيت بتاعنا فوتونيرا ماري لو انت لاسي get Desta Christmas gift. Everybody was command. And everybody had a khamicha, had a golfo, had a sani, I was just packed. And I gave nothing. Christmas gift. I'm holding it. And now I knew I had a tuition to pay, 200 crown, $200. حجي جنزب سلزلنا خيط فأخون كله ده قبري كهبيلم. Sister, well, I've got to pay my tuition, $200 I have left. Okay. There is nothing. Are you sure, Desta? Yes, $200. I don't see. Everything is paid. What? The harika awushte what? Ntatina asa gorgwari zondonia otal. Okay. I just went, and it went one after another. I cannot stop be blessed for just $20. I obeyed the last money in my pocket. I mean, think of it was $20. What I wish it was, it could go at least on the level. I wish it was $200, and I would dare to give. What would be the blessing? Don't spare. Let it go. Everybody say, let it go. So why not? It is there waiting for you. It's going to be a blessing to see, and I hope to see the money. بحمشت عمت نقول سرقوا يوم زم سوازي أتم زسوع مني بيوت انت لنا ده حمشت عمت كن رأينا تابوتاتيا يلا باك زي أبيري متسخون حابزن معلتات زي أتم كريكم إكزيابيري مسكن. I have a prophetic word, and that is لو من نقول زبالكم. I'm not gonna have my here. Don't worry. يسي 5 عامات خمسة حالف كامل كتوزي سلازي كل هاتكم 5 عامات زملائكم سبات. Pull your glasses. Now, يسوس قويتاي. ولا حاف نبالينا. يسي እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘበለ አብይ ምስኡ ዝመጽ በረኸት አለይ አና ነግረኩም there is so much blessing came after that ርዳን ዘይከል እግዚአብሔር ሎም ዝገብሮ ነገራት አለይ. Now I'm going to take you out of this haji. I'm going to talk to you not about the church, concerning the church. I'm going to talk to you as a person. I'm shifting, but before that قبل لبيك زي أبير زي قمته لو منقون شير زي قبركم إياسو مع نعرف شو دشته وصراحة حد انت يزبل من الله زنب بلي أوه وين مدحنا أنا غنبور so I have it here غنبوركم ياريكو دما بمخنيات دك إسرائيل تعاتيان تشوجيران نبرت. نعم. زقال لذي تعاتيان تشوجيران نبرت. Why? مخنياتهم إكسيابير نحزب إسرائيل زقبرو اتوري تسمعوا. Now ياريكو just مستنكر archaeologist كميلو تسريحو what was how سقاب حجي خرخوان فلتوان زيكلو such a big building. يعطي تلاقي دلاي يكبر حاليا اتعملاه ورسوز بلكا خطور سيخا. Nothing can stop God for you to possess your land. Anything God will do. If you have to fly, you're gonna fly. እግዚአብሔር ግን ሃሌሉያ ናይዛ ምድር ዚያት ዝበለጸ ቦታ خبካይ ምርኮ خملسيو ኃይል ጸልማት ከበታተኒ እግዚአብሔር ይብለካለሁ ሃሌሉያ
قدميغا حليفة الله زغل كلا كان نجر أي كهلني أنصار كازل على نجر أي كهلني شما يبلع لك كفتي هذا أمانة نجزابير كبريها هي يسوع قويتاي hallelujah and he continues لازم لكن زوات كنا زعتو أي نبرني بل this is the تلاقي الله يكبر it was shut because of them وريهم كواتيو كم سد إسات كواتيو and the world and everybody, every demonic forces, they are going to try to make a hate. Government to you, but hallelujah. It's going to drop powerless under your feet. Hallelujah. Hallelujah. This is a prophetic word for you. Hallelujah. Amen. Amen. እግዚአብሔር ድማን ኢያሱ ብሎ ረአይ ያሪኮን ንጉሳን እቶም ሓያላት ጀጋኑን ካኒ ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ ዘአመነ አሜን ይበል ሃሌሉያ You receive it because God have said it. Is it emotion icon? Is it fantasy icon? Is it logical zone icon? እግዚአብሔር ዝመደበው ግና እግዚአብሔር ከገብሮይ ነዛ ምድር እዚ አበረከት ክትከውን ጸዊዕ ካለይ ካብዝ ቦታ እዚ ዝለዓሉ ጀጋኑ ኣለውም እግዚአብሔር ዘተንሶም ሰባት ኣለውም እግዚአብሔር አምላክ ናይቶም አበይትን መኳንትን በስልጣኖም በኃይሎም ዝምክሑ ኣብ ቅድሚኻ ክወድቅዮም ኃይለ እግዚአብሔር አምላክ ደጀንካ ክኸውን every perplexity of life every stronghold every principality every power is going to drop powerless because God has order. Let me tell you something. I'm already in the preaching mood. I'm going to preach. This is what God wants me to say to you. God is telling you hallelujah. Time will not exhaust it. Fire cannot quench it. It's anazbol kokhvitsme ሰባት ደማነ ህዋቴ ነተ አምላክ ዝገበሮ ሪኦም ንእግዚአብሔር ከኽብሮም እቤት እግዚአብሔር ክግለጽ ሰማይ ክኽፈት every principality every power every stronghold every demonic forces they will drop powerless እግዚአብሔር ትንቢታው ዝሆነ ቃል ዛረበካለይ እግዚአብሔር እንታይሉ ሰማይ አብልዕሊኻ ክኽፈት በሎ ያሪኮ ንግዛት እቶም ሓያላት ጀጋኑ አብይድካ ይበካለሁ ስለዚህ አብዛ ምድር ዚ አለው ገለ ሰባት ፈሊጥ ሊቃውንት ክኢላታት ሚሊዮነራትን ቢሊዮነራትን ነው ህዋትና ኢንጂነራት ዶክተር this and that they are coming እግዚአብሔር አእምሮን ክፍውሰይ ጋሮም ክፈትሐይ አብዛ ቦታ ዚያድ ሃሌሉያ when people need somebody they're going to ask you hallelujah engineer already hallelujah lawyer already investor already whatever it is እግዚአብሔር አምላክ በመልአት ከሰጉመካይ በመልአት ከሳግረካይ it is ሐሰቦ እግዚአብሔር ከገብረይ hallelujah I'm here to talk to you I'm here to tell you what as a vessel of God as an oracle of God as a prophet of God I'm speaking future I'm speaking to your matter እግዚአብሔር አሜን መስተንክር ነገራት ገብሪ ነዛ ምድር ዚ አህሊፈ ይበካለሁ ነዛ ምድር ዚ ይበካከ ነዛ ምድር ዚ አህሊፈ ይበካለሁ ያሪኮን አበይታን ገንዘቦም ወርቆም ብርሮም እግዚአብሔር he is given you come on እግዚአብሔር ክብርና አቦይና ኢየሱስ ጌታዩ ኢየሱስ ጌታዩ كلهم تواجهت سوات نتا ختما كبيبكم حنسا زروا اس كمان እግዚአብሔር حراد نغرات زبنا نغرات why do this I don't understand زرو وصو اتو شدشت معالت خزوريهم every day in just can you give me the calculation why I don't understand that ግን እግዚአብሔር ዝበለካ ትገብር ከለካ ግን there is a result ስለዚህ እግዚአብሔር አምላሽ ኢያሱ ወይ ዳርካ ነግረውኩም ሓደ ነገር አለይ እግዚአብሔር እንታይሎሲ ዝሩ አብሻባይ ማልት ኻኒ እንደገና ሸውዓተ ማልቲ ሸውዓተ ጊዜ ድሕሪ ኸኒ አውቁዑ ድሕሪ ኸጥርምባ ድሕሪ ኸ ተዛረቡ ያሪ እቶም ሰባት ኣብ ላዕሊ ዘለው ድማ መሳርሕ ዝሓዙ ማንቲክ ዝሓዙ what are they doing it's crazy እዚያቶም እኮ በቃ ተጸለሉ ሰባት what are they doing ከም እኮ ዝብለና በተክርስቲያን but they don't understand the mystery now zurilo زم سازيات ما يتردون زيرهم what happened nothing كلاي معلتها تسو زرو what happened nothing شدشته أبشر معلت ما خيرهم دقنا كوف كل مناتهم تأمروا تقبلنا قرني no حجي كن شو حتى كذي now
ያሪኮ ክሪኦ ከሎ ኢያሱ እንኳን ኢያሱ ነቲ ግንብ ነቲ ታሽም خزارو the problem is speaking to you now ትሪኦ ዘለኹ is speaking to you what do you do ታግብር you see there is so many things it speaks back to you ተተዛረብኩም ነቲ ርዝመጽ ምክንያቱም ንሕና ብምንታይ መስለኩም ንኸይዳለና በሎጂክ logic is what the word logic means logisma in the Greek word and that word means bouncing back unless you speak it in faith and understand it's penetrating behind a wall تتزاربوا بزي من الحكوين نتيريز ملس it never goes through ስለዚህ ሕጂ ያሪኮ خزاربوا ጀሚሩ you crazy እዚ ኮንሲ ታንክ ዲዩ ቦምብ ዲዩ whatever ግን አኸኔ እግዚአብሔር እንደራይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይዛረባሉ ዘይ ካል ነገር ከኽእለኩም እዩ ዘይ ይحلፍ ነገር ከሳግረኩም እዩ ያሪኮ ይሎ እግዚአብሔር አምላክ now listen to this ሸውዓተ ጊዜ ከምዚ ሁሉ ኮንደማ እንታይ ብል ቃል አምላክ መስለኩም እግዚአብሔር ቁጥር 2 እንታይ ብሎ እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ ብሎ ረኤ ሕጂ በሎን ረኤን ክልቲን ሓዞን እንታይ ዝልዞ ረኤ እንታይ ዝርኢ ዘሎ መስለኩም እግዚአብሔር ይቆም ኣለኹ ስለዚህ ሕዋቴ you don't have to doubt ሕጂ በእምነት ካብቲ መሃብኩም ንላዕሊ use your faith use your prayer استقولنا إذا حفا بلنا እግዚአብሔር ንበሊና ሂቡና ለይ እግዚአብሔር ታዲያ ድምጽኩም ትሕቱ እግዚአብሔር ነዛ መድረዚያ ሂቡና ለይ ንሕናን ደቅናን ክንወርሳይና አበይቶም ንኣሽቶም ሰባይን ሰበይትን እግዚአብሔር አሕሊፉ ሂበና እዩ ክኢላታት ሊቃውንቲ ፈላጣት ኩሎም እግዚአብሔር አሕሊፉ ሂበና እዩ ናይዛ ምድርዚያ ወርቂ ናይዛ ምድርዚያ ብሩር እግዚአብሔር አሕሊፉ ሂበና እዩ ቤትካ ቤት ሓጎስ ተባይሉ ክጽዋዕ እዩ ቤትካ ቤት ክብሪ ተባይሉ ክጽዋዕ እዩ ዝብላዕ ኣይክስኣንን እዩ ትኽደኖ ኣይክስአንን ኢኻ ብኽብሪ ክትወፅእ ኢኻ ኣማዕድዮም ዝጥምቱ ዘለዉ ንሳቶም ወፀ ድማ ክብሉ እዮም ክትኣቱ ከለኻ ክትወፅእ ከለኻ ክትባረኽ ኢኻ እግዚአብሔር ቀቅድሚኻ ክሓልፍ እዩ እግዚአብሔር ጽዋኻ መሊኡ ኸንጀርብብ እዩ ኣብ ቅድሚ ጸለእትኻ ቀርንኻ ልዕል ክብል እዩ بحدش زيتي እግዚአብሔር ቀበካ እዩ ከምቲ ቀደም ዘይኮነስ በሐድሽ ጉልበት ክትከይድ ኢኻ and I'm prophesying that you are going to work in the strength of the anointing in the power of the Holy Ghost and newness of life is coming hallelujah حدثات ክኸውን I'm telling you this you are not going to be the one you are unstoppable ተጣው ከብለካ ዝግል ኃይል የለን እዩ ከም ሰራዊት ክትስኢኻ ምድማካ ከም ፀሐይ ክኸውን እዩ ምጽባቅካ ከም ወርሒ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ቀቅድሚኻ ክሓልፍ እዩ ሰንደቅ ዓላማ ሒዛ ይዝብል ሃሌሉያ አተፈረህ ይብላ ዓላማ ሒዛ ዝወፀት እዛ ተፈረህ ምን ይብል ሰሎሞን ብራእይ ዝራአያ it was a intoxicating it's a prophetic it was a revelation and he came to our time kazarab kolotaris who is she that comes forth at the morning iza kham woga'ta tqalqal zelasi man yailu hallelujah woga'ta mati allay ጸልማትካ ኩልባብ ኩሉ ተላዒሊ እማም ኩሉ ተላዒሊ ካብ ጉድጓድ ትወጣሉ ኃይለ እግዚአብሔር ተዘንቶሉ ክብር እግዚአብሔር ዝግለጸሉ እነሆ ስጋብ ሕጅ ጸላይ ኣብ ልዕልኻ ዝገበሮ ኃይል ጸልማት ትበታቲኒ ሕጅ ግና ንክብር እግዚአብሔር ክትወጽኢኻ ሰማይ ኣብ ልዕልኻ ክኽፈት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ትግለጽያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ክገብር ሃሌሉያ አይኑ ራእይ ጸላይኻ እግዚአብሔር yay everybody say yeah can warisina can watina shamam yana khafatu in እግዚአብሔር ክዝርጋህ we are unstoppable people hallelujah need to taizna hey I feel the glory ብዙሓት ክላ ዓሊዮም ብዙሓት ክትንስዮም ብዙሓት ክላ ዓሊዮም ነዛ ምድር እዚያ ጨውን ብርሃንን እግዚአብሔር ከገብረኩም እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ እግዚአብሔር ይብላል ሃሌሉያ come on give me that እንታትልታ መዝሙር ካሁን ዘምራይና ዲያብሎስ ምትለው እስቲ አንድ ያርግልኝ አይዞ እሷን በጣም ወዳት ዲያብሎስ አይኑ እንዳራአየ let me finish this prophetic word so we're going to get that one okay the coming years let me tell you regardless of this is a prophetic let me go ጻፍ ኮይ God what do you give it to me God says this coming year is it and see ትንቢት it's another thing
But when the prophecy is going to be fulfilled, there has to be a conceiving. لذي إذا عمت زي أتابع زجت أتملو قربت لبسلو. God is going to put it together this year. There's going to be a conceiving power. ስለዚህ እትራእይ ዝፍጸመሉ ኃይለ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ እግዚአብሔር ታይሉሲ እዛ ዓመት እዚ ሃሌሉያ ክትከሊ ትዘርእ ክትከሊ ሃሌሉያ ስለዚህ ክጭብጭብ ሃሌሉያ አጻብዑ ክራአዩ አጋሩ ኾቲ ዒንቱ ኾቲ ሰማይ ክግለጽ that's what's going to happen ከላይ ድማኔ ሕዝቅኤል 37 God says this year yes he was able ነገር ህይወት ክሎይ ዝተበታተነ ነገራት ከእርነብን ከከበኒ እቲ ነቂጹ ዘሎ ዕጽምቲ ህይወት ክሎይ what is going to need is action and prophetic words የሕዋቴ ጎይታ እንታይ ልሆን ይስጋልሲ speak the word and give it life tonight I'm speaking life to your matter ዝወደቀ ክትሲ ዝሞተ ክላዓል ዝቀምሰለ እንደገና ከዕንብብ ኣብ ህይወትኩም ዓብ ነገር እግዚአብሔር ክገብረይ ዝኣመነ በዓብ ድምጺ አሜን Whoa! Ooh. This is going to be, yes. Number 3 is going to be a year of revelation. Come to the God is going to put a revelation. A sight is going to be open. Hallelujah. He was the revelation of Christ. we're gonna see the other side. The other side. The other side. God is gonna give you the revelation of Jesus, the revelation of the word, and the revelation of the truth. እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቃሉ መግለጽ ከበካይ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቃሉ መግለጽ ከበካይ እግዚአብሔር ሐቂ ፍለጧማ ሐቅ ደማ ሐራቅ ተጻፍኩና and it's gonna be a year of revelation. Everybody say revelation. ደቂስካ ከለኻ እግዚአብሔር አምላክ ኸውን ዘሎ መግለጽ ከበካይ ብትንቢታዊ ቃል ክድፋኢኻ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋኻ ክግለጽ እዩ ሃሌሉያ it's going to be a year of revelation. Number 3 number 4 ናይ ተአምራት ዓመት ክኸውን easy peanut ክኸውን ሃሌሉያ ሰባት መጽኦም ተፈዊሶም ክኸዱ እዮም እዚ ሕጂ next እንታይ ለለኹ ተማልደ ኢለኩም ለለኹ life's got two sides. This side was another side, but the other side is naita amrats. Life's got two sides. After other side, I'm crossing. Are you going with me? I'm crossing. I'm about to go. I hallelujah. You just, you've been there. God is going to take you, lift you up. It's going to be another level. Another level. Another level. Another level. set up جيروم سحزوا مجمرات زقبروا نجنتاي كنتي تاو تعطينا شعور نبيه تخينا أبزنيره أفتنيره كم زي أتلاقون يغمر لهم ده حياة تقولكم زي تر ولا خدنا في الدرم ولا you've been there حجي جن منقف كوكم كسر كنتي كاتم اللي سراي you're gonna move in the supernatural power بتعمرات كتمل على سخا نفس استفترك على غزرقائها quit أبزي أنيرة حجي خوين من قفكم يزرق أحسن زرق هو يخمس stretch it hallelujah كبري بلو يخمنتي نبعج أي كدي به نبتك زيابي تسوى عنه كدي به I'm about to go إذا ما حضر زي أخت الله عليا سمايا بالعليها كفتي إيدك زيابي أملاح قلتي hallelujah ركادو بوريجيان دوش تلي براباغاندوريا استي إدني نتعادنا نقول إدني نتعادنا everybody pray in tongues بفرس نجارات على ياريكو خفرسي حيلة المات كبتاتني شادو راتا لاتيا كاباندوريا come on راجا دوريا لابوش دريريا لابوش ساندي لما غاندوريا لابوغاندوريا لاباغاندا ميكراباغاندوريا لاباغاندو شتيلا براباغاندو يندي ربا come on hey yes oh
ተለወጠ የጠላት ከፍታው ተረገጠ ተለወጠ ነገር ተለወጠ ተለወጠ ታሪክ ተለወጠ የወንድሞች ከሳሽ ተረገጠ ተለወጠ ነገር ተለወጠ ተለወጠ ታሪክ ተለወጠ የጠላት ከፍታው ተረገጠ ጠላት ተረገጠ ሰይጣን ተረገጠ ሟርተኛው ተረገጠ ደጋሚው ተረገጠ ጠላት ተረገጠ ሰይጣን ተረገጠ ሟርተኛው ተረገጠ ደጋሚው ተለወጠ ነገር ተለወጠ ተለወጠ ታሪክ ተለወጠ የጠላት ከፍታው ተረገጠ ተለወጠ ነገር ተለወጠ ተለወጠ ታሪክ ተለወጠ እልልታ ጭብጨባ ጨምሩና ጠላት ተረገጠ ሰይጣን ተረገጠ ሟርተኛው ተረገጠ ደጋ በእምነት ተረገጡታ ጠላት ተረገጠ ሰይጣን ተረገጠ ሟርተኛው ተረገጠ ደጋሚው እንደገና ተለወጠ ነገር ተለወጠ ተለወጠ ታሪክ ተለወጠ የጠላት ከፍታው ተረገጠ ተለወጠ ነገር ተለወጠ ተለወጠ ታሪክ የወንድሞች እልልታችሁ ጭብጨባችሁ ጠላት ተረገጠ ሰይጣን ተረገጠ ሟርተኛው ተረገጠ ደጋሚው ጠላት ተረገጠ ሰይጣን ተረገጠ ሟርተኛው ተረገጠ ደጋሚው ለአንተ ያልተቻለ ለአንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ለአንተ የሚሳነ ጠላት ምን ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው ድንገት ስትነሳ አድራሻው ሲኦል ነው በከፍታ ላይ ታቆማለህ ጠላት አይኑያይ ዲያብሎስ አይኑያይ ራስን በዘይት ትቀባለህ ጠላት አይኑያይ ዲያብሎስ አይኑያይ የተዘጋውን በር ትከፍታለህ ጠላት አይኑያይ ዲያብሎስ አይኑያይ አንደበትን በሳቅ ትሞላለህ ጠላት አይኑያይ አንድ ላይ ለአንተ ያልተቻለ ለአንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም ለአንተ የሚሳነ ጠላት ምን ቢፎክር ሟርተኛው ቢፎክር ደጋሚው ቢፎክር እስከዚህ ሰዓት ብቻ ነው ድንገት ስትነሳ ምን አላችሁ በልልታ በከፍታ ላይ ታቆማለህ ጠላት አይኑያይ ዲያብሎስ አይኑያይ ራስን በዘይት ትቀባለህ ጠላት አይኑያይ ዲያብሎስ አይኑያይ ተዘጋውን በር ትከፍታለህ አንደበትን በሳቅ ትሞላለህ አሸብሽቡና ተቀበሉና ቃል ካፍ ከወጣ አንተ ከተናገርክ የማይሆን ምን አለ ትእዛዝ ካወጣ የጨለመ ቢመስል ቀናት ቢቆጠሩም በኔና ባንተ መንደር ግን መንጋቱ እልልታ በከፍታ ላይ ታቆማለህ ራስን በዘይት ትቀባለህ ጠላት አይኑያይ ዲያብሎስ አይኑያይ የተዘጋውን በር ትከፍታለህ ጠላት አይኑያይ ዲያብሎስ አይኑያይ አንደበትን በሳቅ ትሞላለህ አልጋሪ እንደዚህ ነው የኢየሱስን ስም የምጠራውን ስም የማመልከውን ስም ምሰግድለትን ስም የኢየሱስን ስም የምጠራውን ስም የማመልከውን እልልታ ጭብጨባ አጋንንት አይችለው ሟርተኛው አይችለው የተዘጋው አይችለው መቃብር አይችለው ሲኦልም አይችለው በሽታ አይችለው መቃብር አይችለው ሟርተኛው የኢየሱስን ስም የምጠራውን ስም የማመልከውን ስም ምን አላችሁ የኢየሱስን ስም የምጠራውን ስም ምሰግድለትን ስም እልልታ ጭብጨባ አጋንንት አይችለው ሟርተኛው አይችለው መቃብር አይችለው የተዘጋው አይችለው ሲኦልም አይችለው ለአንተ ያልተቻለ አንዳች ነገር የለም
ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ከማን ትጎንهم ዘሎ together በሉ ይሆን we go into the promised land ዝተርፍ ሰባይ ክህሎኒ everybody ትባሕር ንኹሉ ዝኽፈል ዮርዳኖስ ንኹሉ ዝኽፈል none of you is staying behind እግዚአብሔር ንኹሉ ሃና ዓብ ነገር አዳልየለ ዘአመና አሜን ይሉ ጎይታይ ባረኩም ኮፍ ንበሊና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ now I said I would like to really ጀመርኩ ሁሉም ፈተሁ ግን I feel like ገለገለ ሰባት አለሁም ዘቃል ዘልየኩም already I've given you the prophetic word እግዚአብሔር ይብካለይ እዛ ምድር ዚኣ ናትካ እንዳይታ option see and act እንዳይሎም አውኩ ኢሎም ስለዚህ ሕጂ ሙካዕ አይሳነኩም አሜን ምዕላል አይሳነናኒ every time እታስእሊ ዝገበርካ ኣብዚ ግበረኻ ሰብ ኩሉ ኸሪኣ ምንታ or send it to everybody ኣብ ቴሌፎንኩም ግበረኻ እንዳራኣኹም hallelujah it will come now Genesis chapter 28 is the most powerful nine nahatkum how God works and I love this text this scripture is because it gives me a boost እግዚአብሔር መንከም ዝኾነ ዝገልጽ ምልአት ዘመን መስመጽ ይብል fullness of time every time እግዚአብሔር when the promises are given እግዚአብሔር ዝሃቦት ትንቢት አይርስዕኒ you may go through the valley ጸልማት በሞት በብዙሕ ነገር ክትሓልፍ ትኽእል but God is the God of promise አማከልካን አማከል ፍጻሜን ዘሎ እንታይ ተስፋይ ካብቲ ንሱ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ዝሃበካ ናብ ፍጻሜ ይወስደካ ከሎ ትኸዶ መንገድታት ዓቀበት ክኸውን ይኽእል እዩ you may even go now but the promise is still alive Abraham እግዚአብሔርና ካብ ኡር ከውፅኦ ከሎ ናብ ከነዓን ክመርሖ ከሎ he gave him a word is a promise ካብቲ መዓልቲ እግዚአብሔር ተስፋ ዝሃቦ ስጋዕ ዝፍጸም ክንደይ ዓመት ከይዱ 25 ዓመት and yet አብርሃም በብዙሕ ነገር ሓሊፉ ሓደ ነገራት ናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ወሲዱ almost he was about to lose the promise ግና እግዚአብሔር ተስፋታቱ ዝርስዕ አምላኽ ኣይኮነን ንስኻ ተበላሽኻ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ዘበላሽኻዮ ከጸብቆይ ሰይጣን ተበላሽዎ እግዚአብሔር አምላኽ ተበላሽዎ ነገር ዘዕሪ አምላኽ እግዚአብሔር እንደገና ተስፋ ዝህብ አምላኽ እንደገና ተስፋታቱ ዝሕድስ አምላኽ ንዘላለም ስሙ ይባረኽ a man who's totally completely ተስፋ ዝቆረጸ ካብዝኒው ዝመጽ ነገራት የለን ኢሉ ናይ ገዛእ ርእሱ መንገዲ ዝሓዘ እግዚአብሔር ግና መጽኡ ላብ ዘፍጥረት 15 አብርሃም ንዓብ ህዝቢ ክገብረካ ኢሉ ዋልታኻ ድማኒ እንታይ ርስትኻ ድማ እዚ ዓብ ክኸውን ኢሉ what እንተ አትብል ዘለኻ እግዚአብሔር ዶ ኣነ እኮ already I'm about to go እግዚአብሔር ካብ ሎጥ ገላጊሎ ሕጂ ድማኒ አብርሃም ናይ ገዛእ ርእሱ ኢሉሲ ነቲ ሳብሲድ ናይ ተስፋ ንመኒ ኣላ ኢሉ ዘሎ አልዓዛር ገሊኹም ሰባት ሎማዓንቲ አልዓዛር it can be anybody ሕዋቴ ተፍቅሮ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ somebody ውዕለት ዝገበረልኩም ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ተስፋ ትገብሩሉ ሰብ ክኸውን እዩ whoever it is ግና ነቲ ተስፋ እግዚአብሔር አምላኽ አልዓዛር እንታይ ይመስለኩም ነቲ አምላኽ ተስፋ ዝሃቦ he is just እንታይ ዝገብር ዘሎ መስለኩም he's competing ተኣምራትኩም ዕንቅፋት ዝኾነ ነገራት አለ but the promises of God are yea and amen and it will never die እግዚአብሔር ከም ተስፋ መጽያ አልዓዛር ኢሎ ሳብ I'm going to bless you ካብ ከርስኻ no አልዓዛር አለ ኢሎ no ኢሎ እግዚአብሔር ግና ካባኻ ከውጽ ኢሎ now ታሪክ ትፈልጡም ይስሐቅ ተወሊዱ ያዕቆብ ድማ he is the seed of a promise ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጡ ድማ ዝሓዞም 12 እንታይ ኣለው እዮም seed ኣለው እዮም you don't even know ነቲ ጎንኩም ዘሎ ገኒጽኩም you don't even know who you are ኣብ ውሽጥኻ ሒዝካያ ዘለኻ ካብቲ ምድሪ ዓቂራቶ ዘላ ወርቅን ብሩርን ይበልጽ እዩ you contain and you carry something powerful something mighty nasኻ ጥራይ ይመስለካ ደቅኻ ኣብዛ ምድሪ ዚኣ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን ኢኻ but I'm here to tell you and the Lord will have me to say ደቅኹም ነዛ ምድሪ ዚኣ ሃሌሉያ ብሉጻት ቦታ ብልጫ ዘለዎ ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ክህቦም ተመረጽቲ ክኾኑ እዮም እግዚአብሔር ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ከሳግሮም ዕቤት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ክግለጽ ሃሌሉያ ራ አሜንኩም ውሒዱ አሜን ደኸሰምዕ በዕለልታን ታቃይትን እግዚአብሔር ክብርና ሃቦይና now Jacob little did he knew the time was ready ሓደ ጊዜ ዘመን እንተ ጊዜ ክመጽእ ከሎ አምላኽ ዝገብሮ ነገራት this way or the other way እቲ
أملاخ حلم ذهبون يوسف نخفت أم God has to push him يحواتو خطأ واللوا أب قرقوار إتيامو جن تسفى سلز الله وشتو كاب قرقوار أوتيوه نب اسمع لوان نبوتيفا تشايت أمو أو دمان النساء انتو دي أوتلو it can be devastating جنا غني تسفى حليوه